o kusi dia pakai kai dia usale o va ku le sodi ako wo menga pai kusi ngai ave anga va ku ngi fa foi kuno ko ngi fa foi di mar nga kusi ko ngi fa foi ku ya le kaudir melia le angol melia la ka ofia manguia mo lo u kuma malo melia akia mai menga la warwa ha ke ui le fe kosa la apalai Lili mai o warwa ku fa kulanga la interview o le solo la interview a fisili mai o ke yoe malea o ke yoe le anga mo le mangui o ro kumano ar kusile pakaki tenga pai o le mea kongu ale sa kaunga fai oe le fai pule HRPP le ke fai mai nga aru ongo or kau ku inga o le kumalo tongi fa pe por konginga le a kau or kusile yes or menga ne ku pele man ia i or fai le or sa ilili le la wo uta umanino atu ele o kere fa koskala or tangata fo ile na mai so tangane ya ele na mare laina e tau fa tu fa pena o ke le se ngo ke ku po tula al tangata na se ile yo mai o me sa o ia ka se fengo ko fakarngo makaulia o e ka balea ile ia panole in mero fenge o papu Walu kau o ianga palai makau le kumaro. Uso lo sau pe o pe o kanga le nga sau. Ai wale ya manga ia. Ia le la ufa mangingo kulungo por kala mere fiafirine. Na alu ai aru markusi kike. I oi ngis oi la nga oi tu lo wale oi se kanga ka fa ava si vasi o le peno o le a ave ile avango o le ala ku markusi kike. Le la na. la kadi e mega kai ko or ko ngale sa ko so se fai pour le lavar HRPP e lo fa mongi ile ku malo sa ko ngi fa perkusinga tongi ese alu e ui le fai ko o opo afionga a Yesu ale ui mai se si fai ko ole ngoi war fa ole ngoi male faumea ai ke role le wa ko fa kanga inga le marosi anga o porkiki ele leas ko inga o kula epa e me lea ai fa mangu yanga saka ka nga laku lo kumano fa ile le me la lea o fa fo mai ia i tu maloia la nga ile ngong HRPP la o la i fast a fai o ko fa fonga mai o ko i HRPP i kumalo ye ku i HRPP a wale va ku ya o ko kai fongo e ala ye ko fai puli nga o ma ave kusikike fio iso mo ko pua mara ko pua la ko kanga o ele na mana ya la ufa fesili tu ina ia tala mai fa to fa la inga ai la towia le sa o sa pale fia ngai male faingo fa te ternonga ma te tono le official ole o tinama te o bloquete miliona o official sa o ya fa fia la le kulanga ingei me o policies langa le wa avil fa msingo ngar melia mana ia yo le tala ni tali mai ai tangata ata mai sa o sa o kangangi sa ngaru le administration de tulepa il HRPP e lore le ato for my siata policies are not laws can change from time to time e pour le fainga malo ia lato policies in order e fatau nu oil covenants le fatau nu ino o le pule ino fainga malo Faku se koe sau kasia e whamai e le o iai se kula fongo po o se whaavae po o se kula fongo ngi whainga pāroka po o kula fongo ku maura mauka po o a uma mau kula fongo e lokai oe le ai lava ma se kula fongo o sau a e whai pule e ke kai fongo ile poro keki le ai se mea whapena o faku o i rongo winga la e whamai ia se vanga ngā ia ka ilo iai te vanga nga ai o se si miskeri o dilo mai se si pangeka o le so o nga mai mau se kaimi o se whaamasingo e consider lea ko inga mea whapia o policies ia por fasa moanga o ia news ala wangwengi usire mo policy o policies lava ma whainga whaavai
e fe sui sui ai le kaimi ma le kaimi e pule ai le fainga malo. Ia.